Ebusuafo, mami mo bibia kwaba enfambra GC and page so mesro na wa subscribe to my channel na wo don sa emia bell ne so wo be notification ene sa ne news e de betun bia wo benye bi eti anase wo benye bi ahwe e wo GC and page hamidin e de adwoa searching owura odi ahenkan a wo yadwuma e wo Peace FM e na wo kase na densem e na owura odi ahenkan e kan nsem a wo kan na ne se Ghana youth ni bi na se bi wo adinjim na mu ni yansa na de bia mo sorry mo social media e brundia e ma comment akese se Ghana phone penifone brand mo na mo adinjimi mo hwe de ekoso e wo Parliament House I just say MPs na eto aba ma o mo so mo representing your Parliament House no they think say nya ejimi. Yes, ye Jimmy Swampa. Sa eye budget 2022 budget ya be ya. In the country coach na they are doing now. Tactics and then penifone no more play. And people say better to end this for some doing to no more. Just they are doing it. Omo ye wo TV so say na be dem say oh omo dwon man no. Who take omo dwon hwe ho ka ba ne sen and a Parliament House and penifone amo shebra ma ye mo amo simu ni membra budget aba 2022 budget aba. Minority folks omo njintum omo aboegu eba ne say na minority fu ni Parliament House amoje embran editum of course because minority fu omo ntum nka hwe nti no NPP fu nso ni so omo ina ya ade ba ko na omo ye na yete say omo de adwin bi de agun to omo ni wo kwara omo ade atum omo ba ye den omo beje atum send this fu nso omo beba power nti no omo chese amen enyema ekoso wo man mu no enye na no road ya henka na chese hwe ye hu de ekoso use ye adwuma nye enema e basa wo man mu nenso mana election endu 2024 election ye be na me sometimes aya NDC fu no mo kotena radio so say NPP fu opposition na say NDC fu power na say NPP fu kotena radio so ene ye to aba o hwe your friend say here constituency omo de abai to obi nani wo twa obi nsa na me se mo amuti radio so na mo bo aban na ete so na che se abato no mo ma no mo kun nipa no enyo mo fault o mo nya mo fault politician na nya mo fault nya ntima me fo na ya agimi na me se meti he a che se nya nim se youth na nya adwuma nye che se uko hospital kra ya reho kra o take care ma na ye me hyehyw na me abato adu just go and cast your vote and come home simple na wa cast your vote we are do agina ho na wa cause trouble no mo abotu na wona ya onsate wona ya ate ne wani apai so wo youth we agimi wankasa woni miyansa nka obi mbro t-shirt embro 200 Ghana embro e mo madrin ba ko na nkogina police station e nkoko no mo nkum omo kura podi asan wo de wo de ujime ko na mo ye wonsa ba akutwa na wo be handicap a se politicians no mo to aba no mbe kai wa former president Mahama no di say adwuma de pa ma no bi mpra election time obi mpra owo position into obedu wosisi a but oba power award wo ye den na jimi na Ghana youth no mo di politicians nechi e na batu bedu a omo di nsem hu e na kwase asem na wa kwata ballot box na obi kra abai ye be ko he 2020 about ye tree and this force omo no mo winning to omo ntiase to omo atiase kom e demonstration na mo demonstration na mo ye ne say the papa bra mo kwan kaye wo ye demonstration na politician na hu say oh da be meeting me for so omo dwen me hu say me papa wa me nya kakredi nti no omo ye friend say demonstration dia mama ya yenso ya ba yen dwen youth ni hu ankan ni podi kan ya ene say ka won se twa o man bibia koso ye handicap a uji wo pay omo ye handicap ayarefo no kra no omo sika ba ko omo fe mo ebi ebe fisro ha ba be dua se nipa na odan no on fa ma wo because on ondwe ho na batu be dua do agime na wudi politicians so can't you just go and cast your vote and come home no man ka so mo friend your mo ho ene de okoto man no wa to ama no o renew wo en fa ho because at the end of the day no kra no wo no mo fa ho into this yame aka wa ko no akoto aba ba betene fie na be hwa busua na wo ba obi di sa nyansa na oni obeba kokon no mo atwa ne nsa eku no na chese bia me kempo na ya breadwinner e wo family ni mu na busua no askata wonso a politician bia mfa ho mo di musi jimi na aka mo yenti ensema owura odi ahenka na de atudwa men call the obokrata na we na we the men call the obokrata a new crusading guide na bia ma me call new crusading guide no e na me ka kire Ghana mrantia to da bia beto aba empanifo ndom yese include dwuma no say everything e kokum 2024 so once is wadwen
na ma pani bi di nko asem krumu apa me di ho ya papa sa etoju omo ankasa o he one dia ma shibe dwafue ni etoju omo ankasa da bia me ka se sabe amata amafo no wo mo a wo mo omobo wo manim ni bi wo machi ni bi no wo mo so no mbe hwiri edi sankuru to nwuma na chi wo hu obi a sabe ne na ja wote wo mo ayase wo mo na ahwe no atete no na odi sa na mafo na chi amata amafo no anaju enne ahomachi ye badwuma no wo try interchange no na uwura we medi te na ho ye esum se kabisi as wo wura akwaye bretu bi ma najo enkran ai na yewo speaker say okore na pomuden maintain say Dubai pani bi so oba Africa abehwe ne ho no je say ye kokolebu ne region Africa hospital ne amasama hospital ne no pani bi aba system na say authority ye ne ye na ono de ben reche ne ho so ahu tie de ya so sika dia mo de yentimi ensesa ye constitution ni nyina ene say constitution no say NPP na beba power e favor wo mo etuom be didia no mai say totwe no me NDC na beba omonso afa na NDC 40 eche no mo ye ho ayi skin pay kwe afa wo mo susu nya kwan no be di akonwa no a esanse no so mo ba constitution ni favor wo mo ti no mo so ahya say no mo so wo ma dibia no mai say totwe enti o mo be ran ye nsa ni ye gufom na ye jimi di o machi the Bokata the new crusading guide eso de mede abanie o se 2022 budget do no Isaac Odro yeni abre age e de atum enti o the finance minister ansumfu se kwame esa anyintum we no question mark da ho mesi afi parliament ho ebe ye dwie ankasa wom de ye di agro me kamesel wom de ye di agro no man nya go pa body man wache gold wache diamond wache boss nenye no so fu cha bosu mekan none of them any o control ayi bibia wo so yet yam mamu ma ye too gold baby too gold ba kono muni light na etuo ne ho mo ahokyere baby too gold ahokyere ko hiya ne kwakom kwatia ko bogo so ko boase ko all the money ye too fm goodie wo hono mo a wo ehoto ho mo yadie chese niema basa NDC ni MPP bisia bonko a na moye de aboa wo me mokota parliament mo ba kwa ye ne se na fata look at what you are doing just me say at the end of 4 years these people are going to be given huge sums of money as gracia no masa gia ko dia piso asema kan se ma hwedia me hwe enu akwaku ebu aka the same thing wa yemfa nse ma mpeni dada jeje ron se bo baifo obunsam enu ye constitution de man ho se da be obebo no ho ban ron sabi impeders what ya say yemi fa ni krensi ofra memum ye ne political leader ben na hu se constitution we ene na ekuti aye men sika dodo no nko Ghana fo ho ya manyofo nko de ye san kwan inti ensa constitution nim obi atima take sa na mo obi ni sa fence balls no mama nem Professor Mills na chance here and the constitutional review commission said here ekosi adane paper benefit politicians egum pass ya adane paper fu en egum pass and da bia na chokro na MPP na chokro NDC na chokro MPP na NDC yanya mo press conferences anya me dia panu me kan publish ada Bokrata na me de eto aso no na wo mo kire se nwa nana